дүрм. 기본 문법 의 Нэр үг нь залгаж өмнөх нэр үг нь дараагийн үгтэйгээ хамааралтай болохыг илэрхийлдэг нөхцөл. Монгол хэлний харьяалахын төвийн ялгалын энэ нөхцөлтэй дүүнэ. Ихэнх тохиолдолд энэ нөхцөл нь хураангуйлагдаж хэрэглэгддэггүй. Өнөөдөр найзын төрсөн өдөр. 오늘은 친구의 생일입니다. 오늘은 친구의 생일입니다. 김 박신 цүнх ширээн дээр байна. 김 선생님의 가방이 책상 위에 있어요. 김 선생님의 가방이 책상 위에 있어요. 학생 өдөр Батын найзтай уулзах гэж байна. 토요일에 바트 씨의 친구를 만나려고 해요. 토요일에 바트 씨의 친구를 만나려고 해요. 아윈 뚝 아오각 гэдэг. 아버지의 동생은 작은 아버지입니다. 아버지 동생은 작은 아버지입니다. Тэр ном цэцгийн ном. 저 책이 채책 씨의 것입니다. 저 책이 цэцэг 씨의 것입니다. Миний гэсэн утга бүхий 저의, 나의 үг сураангуйлагдаж нэ хэлбэртэй болдог. Миний нэр Билгүн. 제 이름은 빌궁입니다. 제 이름은 빌궁입니다. Тэр хүн миний дүү. 그 사람은 내 동생이에요. 그 사람은 내 동생이에요. Би гэр бүлээ танилцуулъя. 제 가족을 소개하겠습니다. 제 가족을 소개하겠습니다. Энэ миний утасны дугаар. 이것은 내 전화번호예요. 이것은 내 전화번호이에요. найзын маань нэр Юна. 내 친구의 이름은 유나예요. 내 친구의 이름은 유나이에요. 을때 тэмдэг үйл үг болон үйл үгийн үндсэн залгаж ямар нэгэн үйл болж байгаа эсвэл үргэлжилж буй цаг хугацааг илэрхийлдэг. Монгол хэлнээ хэ үед хэ зэрэг утгаар буудаг. Үйл үг тэмдэг үйл үгийн үндсэн гээгүүлэгчээр төгссөн дэ ихшгээр төгссөн бол дэ. Ил гээгүүлэгчээр төгссөн бол ил гээгүүлэгчээр гэж дэг тус залгана. өвдөх үед энэ нэмийг уугаарай. 아플 때 이 약을 드세요. 아플 때 이 약을 드세요. хоол идэх үед утасдсан. 밥을 먹을 때 전화가 왔어요. 밥을 먹을 때 전화가 왔어요. хэзээ тэквондо сурсан бэ? 언제 태권도를 배웠어요? 언제 тэквондо를 배웠어요? Солонгост амьдарч байхдаа тэквондо сурсан. 한국에서 살 때 태권도를 배웠어요. 한국에서 살 때 тэквондо를 배웠어요. Энэ хувцсыг хийхэд үнэхээр хэцүү байсан. 이 옷을 만들 때 정말 힘들었어요. 이 옷을 만들 때 정말 힘들었어요. Солонгос хэлийг сонсоход жаахан хэцүү. 한국말을 들을 때 좀 어려워요. 한국말을 들을 때 좀 어려워요. цаг агаар халуун үед бассейн явдаг. 날씨가 더울 때 수영장에 가요. 날씨가 더울 때 수영장에 가요. 수영장에 가요. 주다. Үйл үгийн үндсэн залгаж хэн нэгэнд ямар нэг зүйлийг хийж өгөх утга илтгэх нь монгол хэлнээ ж өгөх гэсэн утгатай дүүцнэ. Үйл үгийн үндсийн сүүлийн үеинд их шиг орсон байвал 주다 уугаас бусад их шиг орсон тохиолдолд 주다 тус залгана. Хаадагаар төгссөн үг 주다 хэлбэртэй болдгоо. Цонх хаагаад өгөөч. 창문을 좀 닫아주세요. 창문을 좀 닫아주세요. Би найзынхаа цүнхийг барьж өгдөг. 나는 친구의 가방을 들어줍니다. 나는 친구의 가방을 들어줍니다. өрсөнд баярлалаа. 초대해 주셔서 감사합니다. 초대해 주셔서 감사합니다. 다 туслаад өгөөч. 이것 좀 도와주세요. 이것 좀 도와주세요. Би зураг дараад өгөхгүй. 제가 사진을 찍어 드릴까요? 제가 사진을
찍어 드릴까요? 되겠지 байж байна. 네, 부탁합니다. 네, 부탁합니다. 발로라 두르고요. 지우개 좀 빌려주시겠어요? 지우개 좀 빌려 주시겠어요? Тайлбар. Тухайн үеийн тусгагдхуун нь өгүүлэгч этгээдээс нас албан тушаалаар өндөр байвал АО чутагийн оронд АО 트리다 хэлбэрийг хэрэглэдэг. 말하기. 열소리. 실례지만 누구시세요? 조민재 씨의 친구입니다. 친구 집에 갈 때 뭘 가져갈까요? 케이크를 가져가세요. 한국 사람들은 교수님을 만날 때 뭘 입어요? 교수님을 만날 때 양복을 입어요. A. 네. 내일 전호 씨 집에 저녁 초대를 받았어요? 아, 그래요? 하사르 씨는 한국 사람의 집에 처음 가요? 네, 그래서 조금 각전이에요. 전호 씨 집에 갈 때 뭘 가져갈까요? 주스를 좀 사세요. 참, 한국 사람들은 집에 들어갈 때 신발을 벗어요. 그래요. 몰랐어요. 고마워요, 소빈 씨. 어서 오세요. 하슬 씨, 저는 준현이 누나예요. 처음 뵙겠습니다. 저는 준영 씨의 학교 친구 하사르라고 합니다. 이야기 많이 들었어요. 만나서 반가워요. 참, 이거 받으세요. 주스 좀 샀어요. 그냥 와도 괜찮은데 감사합니다. 다음에는 그냥 오세요. C. 아디야. 네. 하슬 씨, 이쪽으로 나대세요. 먼저 저녁을 먹읍시다. 한국에서는 밤을 먹을 때 숟가락과 젓가락을 젓가락을 사용해요.